Ko nāianei o te tai tokerau era I tuku moni whakangao e $48 miliona tāra te nui ki Ngāwhā Park I Kaikohe. I whakapuarehia te wāhanga tuatahi o tēnei kaupapa I te atanei, me te mōhio ana iwi he nui ngā hua ōhanga katoa I atu ki te rohe. Kaia tumamau harawira te roa atu. He ao hou te mahu tāke I te pai. O kia pono e kore anō te mata o tēnei hapori e rite anō ki te mata o nāianei. He hata mea nui, he tangata. Ka hatia he te tuanga whare nei ko rapu mahi mō tā tātou iwi. Me tā rātau whai ke aki I ngā kamupene ahumahi ki te waihanga I a rātau rawa ki konei ki te tai tokerau, ki te whakarite ara mātauranga anō hoki. Reflecting the fact the Far North primarily exports a lot of raw materials and does not add many jobs to that mix. So the park was here to create employment opportunities and training and education opportunities around those positions. E haere mai ai noki te rangatahi, kia whakangungu, kia whakapakaringi ai rātou, kia ki ai wā rātou kete, ki ngā pūkenga, ki ngā mātauranga I te ana mō rātou. Ko tike I etahi o ngā kamupene te noho mai ki roto I tēnei pokapū, e $48 miliona tāra te wāriu. Ko te oranga o te taone kai te kōruru o ngā whakaro. By providing meaningful employment in large scale, the hope is that we can keep this community being built around here and put some pride back into it. Kaikohe Berry Fruit's been really proud about putting the name of Kaikohe right in the front of its premium product in the market, so everybody can associate Kaikohe with a premium brand. Ka kitea ko te ohanga, ko te pūtea, ko te whairawatanga. Ka tū tēnei whare hei tīmatanga I tērā huarahi mō tēnei anō wāhi o te tai tokerau. Ko Kaikohe rite ana ki te takitū mai, hei mana nui mo te mahi moni. Tumamau harawira, te ao marama.